Anyang aki din! Ay, wow! Nagpintas mo tanday taimad mo asabong, Manuel. Ha? Ay, una. Napintas kun nanginaray to bakla. Isagot mo ka diday ta kanya, Char. Ha? Sika talaga. Hangawan nak man Angawin ka lang mo, si Kamat. Ha? Amok mo't anilor na ti pangisagot mi ti dayta. Wen, naman sa rungkaran ni Jebalayda. Wala. Sigurado nga adda itay Jebalayda ta Sabado. Awan trabaho na. Sige nga Rod. Labsan ka pa bakla. Sige, ingat. Amom ka din. Manipod na mamo ka. Kila talimawag tisigod ang nasipngat alubong ko. Lorna, yak mailadawan ti ragsak ka marikrik na. Manipod na mamo ka. Sapay lang ko matasan nakapahayan. Saan mat, Manuel? Iso na laang, takayat ko nga ikan na kumapay itinaan-anay ang panawan, tapno makapanunot. Ha? Di ka madanagan. Tasaan ka mat aparitan nga umay dito'y balay. Ay, agyaman ako na ino kasta, Lorna. Awan anyaman na. Sumarong karkalat na no kayat mo, Manuel. Hay, nakaswero-swerte ka talaga, friend. Ha? Oh. Apay manan anak ko nam date. When ata iti kinaad-adu ti babae dito'y lubong, sika ti nagustuhan ni Manuel. Ha? Sika talaga. Among kati, nainggit talaga ako sa'yo. Anya? Oo. Iso nga aklo naman ni Manuel. Tanong saan? Siya akong ti mangaran kang kuana. Anya? Kat numayat lakit di kan ka. Apay kit dinasaan. Hala, kunam day daang gaputa at dapat isabaling agdataton ken ka ni Berteng. Detang iwat mo. Ha? Ang mga no adda makangagan ka. Narigatan. Ay na friend, no siyak ti sika ni Manuel taklunam. Saan ni Berteng? Anyang iti maghanap mo iti dayjay amamartag. Ha? Konsumisyon! Sino ngay mo dito kachat mo? Nga uray lakas taon ay di pa nagis-isam mo. Ha? Ay kwa. Siguro ni Bertingan niya. Hoy, judgmental ka. O ano? Ni Manuel. Ha? Ay basta, ibagaktukan ka. Saan pa nga ita? Anya lakit din na ya. Itantan mo pa ilang. Di mo pa ilang ay baga ita. Aguray ka pa'y friend. Sa anak pa'y aredi ang mangipod no iti amin. Ha? Anyat kahit mga sangon. Ay basta kunak mo. Ibagakto, nena. Ay na. Kunaklaki, din o sino ti masabat ko anak kapurma. Sa kamot gayam Berteng. Ha? Saan nakanailasin? Gapo iti kinataer ko na na. Aniya? Ay, sika talaga. Ada sakit mo adurog. Na? Kung kunaklaan nga mamati ka na dagaws. Kung laki din no. Kat, sa dino nga iti papanam. Sa dino pa'y kuma. Ija ayan ni Lorna. Inaman sa rungkaran. Ha? Barang aklo na nakitan. Ay, katuwa na. Lalaingam ti agaram, tapno aklunan na ka. Tapno adamot langan pakiwatwatan. Makaig-igo pa ko na itinapudot asabaw. Anya? Nalambin gamin ti subil ko kan. Gapo itinagpigsa nga atake ni Christine. Isu nga agpawatwat kayon. Nasayaat ka de. Ay ayating kaunay-unay, Lorna. Si kalang ti babae ti biyag ko. Awanan ti sa balibay.
Agyaman no kasta, Berting. Sabay la kuma. Ta sa anak apaayan. Ha? Diya laki di ka ba ilang dagbiyag. No paayon nak. Ha? Anya kalakit din aya. Awan matiimbagak apaayan ka. Ano kahit mo asawan? At ang namak. Ay na, agyaman ako unay, Lorna. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, Berting. Ikanakla ko maitibasit a panawan. Tapno agpanunutak anembag may papan itidayta. Awan parikot iti dayta. Uray mano abulan wano tawan. Nakasagana ak nga aguray. Basta siya laki ni di pagtungpalam. Tsak man amoy di daya Lorna, no asino at talaga ti magustuhan na. No ni Manuel, wano ni Berting. Wan nga rod. Hinton kwan, hagawak ni Manuel kinkwana. Anya? Ay, sika talaga. Imposible no di nak maadal nga ayatan kan ipatag daya ang lalaki. Ha, agdamot lang ako. Da. Da! Ikatuan man. Nang runan og make-up iti kasta unay. With matching eyelash extension. Imposible sana may bawing ti panagayat na kanya. Ay na, nagadumanan nga na ibagam si kabakla. Intakit din tapno saan tamala daw. Okay, let's go na. Hala, agtugaw ka, tamang isaganak iti merienda ta, Lorna. Agyaman ako unay, Manuel. Awan na nyaman na. Un gayam, anya tikat mo merienda. Ure anya, sikakit dimat. No anyat adda kat iso. Sige nga rod. Mabitak lang ang mga isagana. Agbuya ka lang iti TV dito'y salas. Ato iti merienda, Lorna. Ay wow, umay ka pay laeng nga maangangot kun tibang lutiin lutum a merienda. Kasta ka di. Mala, agmerienda ka. Masigurado ka magustuhan na ita. Ay, anya matanda ito paginumanda. Awan nga tatibaso da aya. Tanagibusan mat iti cup noodles da ito inted na paginuma. Lorna. Ada ka diti bagbagam? Ay ikwa. Awan Manuel. Mala, agmerienda tangarudan. Adda ibagak kada kayo. Anya ding tay, good news kani. No good news, ibaga mo na. Ngam no saan? Ay saanan? Anya, Katput no matimbaga ni Nena. No sana good news, ay bukudam latan. Yung ibaga mga inaklon mo ni Manuel, ay ibagawan sika talaga. Anya nga rod nga, ibagamon Kuang amin. Tagitagat. Among matadyak kaya ti kwa. Plano ko ngamin nga aklo na kun ni Berting. What? You mean, sana ni Manuel? Jak kayat ni Manuel. Na-turn off ak idi na minsan nga impasyar na kaya balay na. Ha? Oh, Kaapay? Kasano mga min? Nagibusan iti cup noodles jay paginumanda iti danom. Anya? Gapula ang itidayta, na-turn off ka? Ay na, matungpakan sakit din a babae. Anya kalakit din aya. Nasaya at mata may kaita Berting. Kwa. Imayak ata, imbaga magkingay din na minsan. No umayak itanghal daw. Punyayaw. At ito sabong kan chocolate para kanda. Ay na, agyaman ako na Berting ko ak kagwapuan.
Anyat kahit mo sa wan. Akluna kun ti ayat mo, Berting ko. Ha? Agpaisuluro na. Ay na, agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Makuna akong akaayan-ayat kan. Yahoo! Pasensya ka kuman, Manuel. Ha? Anyat kahit mo sa wan. Yak kayat apasakitan tirik nam. Ngam ad-ad dalaang amasaktan ka. No bilang tagtultuloy ti panagdatdaton mo kanya. Ngam awan mo ti mariknak apanagayat kan ka. Ha? Mangsapol ka laangan iti sabali nga armam. Sana bali, taado mo ti babbalasang dito lugar tayo. Lorna? Agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apang asim tasardengan nakkuman. Ni Berting ta ay ayat. Iso tinakarik na ak iti ayat. Saan asika? Iso apasensya ka kuman. Lain bagbanta na granata, Lorna. Nana, Kaya't ka man as haludsudan, maipapaniti pa ng upay mo kini Manuel. ha? Apay ngay, asaan nga iso ti pinilim? Nana, no ni Berting tinakarik na ak iti ayat, awan maaramidan nyo. Iso nga ro ti ay ayat ha. Sa bagay matkit di, Makapaturn off ngamin ni Manuel. Agasam man, ta'i dinapanak ijay balayda. Awan pa'y tinatino abaso damat. Nagibusan iti cup noodles ti inted na anaginumak iti juice. Aniya? Iso ajak kayat ni Manuel, Nana. Kan ti may sapay ajak na gustuan ken kuana. Makikita dagiti tattao akanayon amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Jak kayat ti lalaki akas jay, Nana. Jak kayat kunak manan. Ay no, friend. Agpanunot ka kumamada na imbag. Ha? Agpanunot ka iti mamin libo. Gapulang ta nakita makap noodles ti baso da Manuel. San kit nga iso ti pinilim? Saan lang aday ta ti makagapu, friend? Anya nga ron? Kanayon mat ngamin amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Nakababain no bilang laang. Anya? No siyak ti girlfriend na. Ay na, matayak lakit di iti bain. Diyos mio, Marimar. Naggrabaw mo tan dagiti rason mo. Si Kalor na. Anya ka mo tan nga. Ay basta, ni Berting ti kayat ko. Nakasaritak mo ni Manuel. Imbaga kun kenkwana nga agayan ayat kaming kin ni Berting. Iso apasensya kunak kenkwana. Ay na, kunaklakit din no asino tinakaigda diti tugaw. Si kamot gayang Berting. Kat nabartak ka pa'y. Oh, nga ron, nena. Nagkapuha kami ni Jile. Ijaya ka na pan iminom. Apaw, sana all ang rod. Naimbag ka pa'y tadalat ta kwartam amapan mo inom. Ijay pa'y ili agasam man. Awa, kano pa'y mo na naawala na kiti kwarta. Ha, adda ka na yung di kwarta. Anya? Iso nga ro, dasyak ti inaklon ni Lorna. Taam mo na ngamin asaan to apulos nga agbisin iti din na. Agasam man. Wan, pudno ti bagbaga. Nasaya at ano pud nuray ta ibagbagam? No saan asa ulaang? Ha, anya lagi din na yan ito. Pudno ko nakatuman niya. Kat ala agawid ka nga rodan. Sapay na barbartak ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Isumit lagayam asaan na asungsungbatan ti awag ko edi kalman.
Tagayam na paniminom ijay ili. O anya, kayat mo ti kasday a klase ti lalaki, Lorna? Ha? Gapula ang itibartak na, maturog anywhere. Saan ka di adayjay nga ugali kan aramid ti nakababain? Anya? Agpanunot ka ta na sa papay. Sapay la kuma, ta saan ka nga umanugot apa ikalay sa kankwana. Kalbaryo laki di biyag mo kankwana no bilang laang. Ita, asaan kayo pa nga agasawa? Kastanti ugali na. Kasanuntungan no agasawa kayon, amangan no nakarkaro pa'y. Ay na, puro Diyos, puro santo. Pakawa na mapo. Ha? Apay? Among kati, napan kami di pari di rabi eh. Kaduwag lagi di bakla agagayan ko. Oh, tapos? Amom, I was very, very shocked. Ijay para napalan mi. Nakapaskil ti rupa ni Berting ijay. Anya? Sinaludsud ko iti kasyer no apay. Kunanda, asaan ka no ang nagbaybayad iti cheat na ti awanan bay na lalaki. Anya? Ay na Lorna, nakababain. Yaks. No siyak ti girlfriend ni Berting, matayak iti bain. Agasem man, tas ang lang amay sa apicture ting paskil da jepar. Adua, 5 sakit dyan na bilang ko. Anya? Pangibabain ka? No saan pa'y nga imbaga ni bakla kanyak? Jak pa'y naamuan. Ha? Ay, kwa, pasensya ako man, Lorna. Bayata magkati utang ko dyan. Saan ko mapay nga itang mo ta? Di na mga min nakaura. Iso nga impaskil dalatan ti picture ko ije barda. Awanin ti adupay asa-usaom si Kaberting. Agwin na swastan. Ha? Dahito yan ti maudi apa nagsalita ta. Lorna, saan ko nga malakastaan? Kasta unay ababawit itang anangaklon kan ka. Ha? No amukla kumakastagayam ti uganim amang ibabain ka. Kan napalangwad ka. Ni Manuel la kuman ti inaklon ko edi. Saan asika salbag ka. Onya, matay ka nita. Gapo iti bain mo kini Manuel, ha? Ha? Ay, wan nga ron, friend. Mababainak tunggal masabat ko. Hay nako, no iso ko mga tinaklon mo idi, nasayaat ko ma. Anya kita rason mo ana turn off ka, kapulang iti cup noodle sa baso da. Yaks, naggrabaw ko nakmanan. Anya nga ita, adala nga rod girlfriend nan. Anya? Adan girlfriend ni Manuel? Yap, katadamat ni Eloisa. Diyay nga'y kolehiyala nga anak ni Nana Estridge daya. Anya? Damag ko, akalpasan ti graduation na kat agkalaysada. Anya? Nag-unfair matan ni Manuel? Danga ka talaga. Anyang unfair ng ibagbagam. Si Kaki di ati unfair. Napudno ti panagayat na idigan ka. Ngam day to'y tumat ngami na Berting ti pinilim. Anya nga ita. Ay na, may paspaskil ti rupa na nagdakkel iti inuman. Gapo iti utang na. Yay! Just kick it day. Ala, bayamon, friend. Awan siguro kadakwada ti para kanya. Siguro, dumteng tulat ta. Adal letakin ka, Lorna. Asaan a pagibasaran nagiti baso? Kas kada pa nagpidot iti biso ko li talon. Tapno maibagam nga awan masakbayam iti may sa tao. Mawatam! Ha? O di ka, danga ka! Di ka malaran, makauma ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anyamot na ito yan? Nakitam ka diti shared post ni Julia? Ha? Saan pa'y Apay, anya ka di dayjay. In-share naman ang sinurat na drama. Ha? Ay, una yun aya. Iso ka na yun ti ipopost na. What? Di naman nakaka-proud. Writer lang? Diyos mio marimar. Mas dawa mangking ka, friend. Apay ka sa unay arunod mo ka ni Julia. Aw mo tararamidin na king ka asaan anasaya at Ay, basta. Mas asarak man tunggal makitkitak na giti shared post na drama. Ha? Kas itinakunak. Writer laang ni Julia. Nalawag writer laang. Anya? Oh, nagsapakamutan nga imay dito'y balay, friend. One friendship. Nasapa, tadda kaya't kung may bagagan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di. Nadamag ko akat katawaan na kakano ni Belen. Ha? Taapay akat katawaan na. Anya ti funny nga inaramid ko. Awan mat. Ngamti kula na kano. Kanayon kano a drama ti shared post mo. Dagiti sursuratan. Anya? Kat, anya nga'y kumati nakakatkatawa ijay. Amom mat ang tugali ni Belen. Saan na may drawing? Ay, anya lakit din ayan ni Belen. Talagang aging gaitakit at dalatagura na kanya. Aywan, gura na asaan ang ma-explain. Kana mo, ibagbaga na kano a writer ka lang, sika. Anya? Writerak laeng kunana? Ay, por Diyos, por santo. Dinak man laeng-laengan da di a babae. Tadyak mat an-anwan. Ay na, mapunuanak laeng takitaan na. Amumot nga ay ayatan ka unay-unay, honey. Ha? Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Saan mo kumapanunutan nga isukat ka iti ubing ngam si ka? Gaputa si kalaang ti ay ayatak kunakmanan. Mamati ka kumamot Hindi man naknugasta. Sapay lang ko nga. Tasaan to Apulos at baliw ti palagayat mo kanya. Saan to Apulos? Promise. Wan gayam, honey. Masapol ko iti kwarta ita. Amangan na ita cash mo. Mano ka ti masapol mo? Uray 5,000 laang, honey. Adangam tinaskan na bayadak ita. Kastari. O sige. Mabitlaeng ha. Alang ti walit ko dyan sila. Agyaman ako, unay, honey. Narabyan ka man ita. Siguro napan ka man ni Jayan ti sugar daddy anya. Anya? Si kakit dimot, friend? Saan ko a sugar daddy dayjay anya? Apo, siya pala ang mati. Makadal ka ditan ni. Awon gayam. Anya, makitrabaho ka kanti kada kami inton bigat. Saan pa ilaang, friend? Uray da kayo pa ilaang. Kasla, masadutak naman. Ay na, masadot ka. Ta siguradong inikan na ka man jay sugar daddy. Iti kwarta. Amang ano, damakangagkan ka. Si kakit dimot. Kat, manungay matintin naman ang king ka. Ay, kat inikan na. Iti 5,000. Ha? Anya lakit din ay. Apay, kapoy. Anya? Isuada kayo pa ilang ti agtrabaho inton bigat. Jak pa'y makaumay. Makabanog ti agtrabaho. Aniya,
Kasta ti ibagbaga day jay abilin kan kanak ko. Una nang, indanon damot la kanyak dagiti bagbaga na itiliklik ko da. Aniya? Noan niya nga ta at ibasol ko kankwana, takas taunay agura na kanyak. Uray ko maguraan nak, aginggat kay kayat na. Basta saan na kumamat nga iraman ti trabaho. Ha? Ibagbaga na kano aray terak laang. Di la nagbain anang ibaga iti kasjay. Ay, una yun day jay babae. Kat, anya kumangay ti trabaho na ngay pampanakal na. Tapno katawaan na kaakasta. Amo pa'y dayjay nanang. Amang ano ipanpanakal na mo't at ipananghut-hut-hut na itilalakay nga amo na nga da kwartana. Aniya? Iso adi na laeng-laengan ti panagsursurat ko iti drama. Gaputa oray iso laeng ti trabaho. At least, pagbambanugak ti gatgatang ko iti kankanak. Saan akas kankwana, aday talag sapsapul iti lalakay apagkwartaan na. Nagalas at talaga ti ugali day Jay Abelen. Ha? Taapay mo rin friendship. Napanak ngamin gimatang ijay tersena ni Nana Piling Itay. Kuna na kanyak nga uray kano ijay tersena na kat mapanak itis-tismis ni Belen. What? Oh my goodness! Nakuna ni Nana Piling kanyak akas taunay ti panagkatkatawan ni Belen idi agis istorya. Niya? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Apo, una yun day dyan babae. Anya ayat trabaho na may pampanakil na. Anya pa ngay. Kat no proud nga ado ti lalakay apagkukwartaan na. When man, di naman yun nakaka-proud. Nakababain ki din Di aramid na ti makapaibabay di dayaw. Di na kaya tagtrabaho. Day tala, agsapsapol iti lakay apagkwartaan at amuna. Che! Awanan bain a babae. Dahita nga raw na ko. Saan laang ay jitirsina di piling tinapan na nagchis-chismisan ti awanan bain. Ha? Uray ija ayan nininang mo Marcila. Napan ka no nagchis-chismis ijay. Anya? Ay una yun akinaalas ti ugali na. Talaga ang mapunpunwanak mo't ka na. Ha? Inton kon mapan ko lang arudan danunan ijay balay data pagsasawak ko naktumag. Mala, bay amo na nako. Nanang nasing putak matkut. Agtaltal na aklaang. Uray addamang mangag ko adyak magustuhan. Nga makapapuno magayam. Nang runa no jak mat an-anuan. Mala, bay amo na nako. Bayam akatawaan na ka aging gat kay kayat na. Mauman tulad ka de. Ay saan nanang? Napunwanak matan kan kwa na. Ikakman iti pagnakman na. Ala, aday bagakan ka. Anya man ang dayta? Among ka di? Kasta unay ka no arurod ni Julia kanyak. Ha? Taapay? Ada siguro ati nakaidanon kan kwa na. Akat katawak lang tiar aramiden na. Anya? Writer laang. Nung makapag-shared post ko namlano. Sigurado ang makapungtot dayjaking ka. Kat, makapungtot lat na Awan mo ti manglaplapad kan kwa na no bilang laang. Kan may isa, nakakatkatawa mo't at talaga di trabaho na. Kaslate, naibusan ti trabaho dito'y lubaw. Ha? Writer lang iti drama, ti awanan bain. Apay nga, kasta ka mo din, honey. Awanan. Lumakay ako na talaga. Ay na, saan mo kumamot nga itulok akasta, Ha?
Kasano ako ngayon kasta? Kasano ako na mapukaw ka itibiyag ko? Jak lakit di ka maulan. Belen, Pangasim kumamot at agpapigsa ka. Di mo itulok nga agkapsot ka. Mangan ka amangan. Kun uminom ka iti ado-adanom. agyamarak, iti palangis sakit mo kanya ka. Napatag ka kanyak. Kan maysa. Ay ayatan ka unay-unay. Isu a konsernak iti salunat mo, honey. Oh, apay mo takas na tilangam. Ha? Kasla na nadag sinaparikot mo. Kwa nga min friend. Masakit ni Roberto ita. Ha? Jay sugar daddy. Sikakit di man. Amok no apay akas na tilangam. Siguro, pampanunutam ano matay ni Roberto. Kahit awan ton, ti pagdawdawatam iti kwarta. Anya? Saan ka malidliday? Gapot a concern ka king kuana. No di kat malidliday ka, tano matay ton. Awan ton ti pagkwartaam, kasta ka di. Sika talaga. Tila ibagbagam. Aha, apaw. Awanan ti ado pa sa o friend. Taday tamat ti pod no. Anya? Bigbigan anagmayan ti paggaak mo, bakla. Apay, anyamanin ti umay mo imarites kanya. Kwa. Anyamanin akwa dayta. Kwa, nakita ka ditipos ni Belen? Ah, saan pay? Apay, anya ti impose na aya. Sa anak mo't ngamin nga interesado iti biyag na. Iso apagan anok ngay nga is-token ko ma. Ay na friendship. At impos na arupa tilakay. Ngam in blur naman. Sana madlaw na sinray jay. Sakit, ti caption na. I can't live without you. Kung kunana mo si ka. Ay, aguuyong ket di ah. Pagtit nga ron. Panagkunat. Agsaksakit jay lakay apagkukwartaan na. Iso nga impos na. Pampanunutin na siguro ano matay di lakay. Awan ton ti pagkwartaan na. Tumpak ka dyan, friend. Isumot lang taday ti panunod ko kahit. Saan mo't ngamin ngagtrabaho? Gadwan. Agbibiyag, ajay mahut-hut-hut na akwarta, ti usarin na. Ha? Nakakababang dignidad. Un nga rod, saan nakatawaan aray terak laang kano. At least pagbambanugak ti gatgatang ko iti kanak. Ipuy-puyatak nagsursurat. Saan akas ken kuana nga agnamnam ay iti lalakay. Ape akas ta ti panagkatkatawam amang sabat kanyak. Sika bakla. Oo, anya ko matiparikot mo ng katawa akastoy. Kahit ko nga ron. Anya? Among kati, si Kabilan. Nakakatawa ka. Kansan lang na ita. No digat, nakarariyak ka. Anya? Hoy! Diyak kaya't day tatabas ti Dila ma. Simpaam day ta panagsasaom no di mo kaya't atong paan ka. Tungpain na, ano ka ba ilam? Amang ano si Kati matungpak. Anya? Siguro, iso amalidliday ka. Kaputa, natayan dyan lang kaya pagkukwarta man niya. Anya? Hoy! Anya ka din na nga ibagbagam ha? Di ka man naging ditingawan tamong. Ha! Amok amin timapan mo itis-tismis, may papanitigayim ko. Hagasam, ultimo di palang sursurat na iti drama, kat katawam. Gan mapan mo ibagbagay iti tattao, a writer lang ni Julia. Kat, pudno man! Writer laang nga awan matikwa. Anya? Hoy!
For your information, with feelings and emotion. At least, agtataod ti bannog na itigat gatang na itikan ka na. Sa nakasken ka magnamnama ka lang iti lalakay pagkwartaam. Just kika. Anya, una yan, naimbag man ta na iturod mo ang ibagaday takin ni Belen. Sakpay ti ko na. Bilibak mo't iti kinaturod mo Sumgar amin na dutut ko tunggal makitak day siya babae. Iso asaan ko a pinalampas ti panagsabat mi di kalsada. Kat, anya ngay ti reaksyon na iti pinagsasawam. Awa na. Kanya nga iti baga na. Marurod nga talaga. Tanapay swan iti imbaga. Sa bagay, husto laang day jing imbagam, tapnog nakam. Ay wala, friend. Agyaman kit diya. Tas sa ulaang tinangnag na kanya. Nudyak nakapagdepal. Amangan na yung pagat-pagat ko diyating at kalsada. Anya? Ha! Maminsan pa diya babae. Malipak ko talagan. San asyak titis-tistingan na? Gusto laang nga pinagsasawan ni bakla. Tapnuag na ka man ako. Wen nga rod nanang, amuyo matan ti ugali ti gayem ko. Nurinog yan na tinagsaw, diretso day jayon. Uwang nga raw. Barang maamiris ni Belen, asaan anasaya adjar aramiden na, amang gungundaway laang itilalakay ti amunang aramiden. No makamiris ngam panagkunak kat saan. Kasday nga men, ti ugaling inang na ide. Nauyaw, ngam di namot makita ti bukod na abidot. Aginada at talaga ano kasta. Ngam saan kami pa'y analpaskin ni Belen nanang? Sa balin tumat ti panagsarita mi no agrana kami. Ha? Uy nanang, jak palampasan tinararamid na kanya. Oho! Kunak tumat ka si kati masabat ko, Belen. Ha? Ne, itaman pa'y akas ta tilangam? Kasla nagsangsangit ka kat. Apay, natayan jay lakay apagkwarkwartaam. Kat no natayan kat agtrabaho kamatan iti makuna ang marangal. Anya? Day taki parakan ka. Apay nga atinong panak punlatan. Ha? Di mon saludsudan no apay atinong ka ha? Apay, saan ka nga aware nga ado ti atrasom kanya, ha? Anya? Anya launay ayati basol ko kan ka. Takas taunay ti pananguy-uyaw mo kanyak. Kan kastamatan iti trabaho. Mapan mo ibagbaga iti tattao aray terak laang. Kan ibagbagam akas laak na ibusan iti trabaho. Ta isulaang ti amok at trabaho. Kwa? Ha? Tapno ammom anya. Sa anak nga agsursurat iti drama, gapulaang iti talent fee. Agsursurat na, tapno uray kasano, adamot ti maibing-bingay ko iti tattao adengdeng ganda, maawatam. Kan may sa, agsursurat na, tapno addan tumat ti dengganda giti anak ko intun dumakkel da. Kat at least nga adda pakalaglagi panda kanya. Ha? Si kangay, anya ngay kumati pakalaglagi pan ti tattao kan ka. Malagip da ka, gapo iti kinaman ang gundaway mo, kasta ka de. Ha? Ti pananggungundaway mo, kadagiti lalakay apagkukwartaam. Just ti kastang ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, ngam si kamat ti rumbang nga uyawin. Di kagbain, no agpos ka. Kunamla no affected ka unay, iti panakatay jay lakay nagkukwartaam. Affected ka kunam taawanan ti pagdawatam iti kwarta, salbag ka.
Amom nga min friend, oray siya kagayem mo, kat saan ko akanunungan ti ugalim. Ha? Saan nga min anasayaat kung iuyawam ni Julia? Iramraman mo pa iti trabaho na. Friend? Iso ahus tulaan nga tinungpana ka, tapno agnakam ka man. Ay, si kakit di mo. Katpod numat, kansar nga matan, ti panagpupos mo iti tiltila. Ako namlano affected ka, ti panakatay, jala ka, pagkukwartaam. Ipadlaw mo lang nga malidliday ka, tawanan ti pagkwartaam. Ay, nakababain man Belen. Anya? Nakakababa ng pagkababae yan. You know? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.